Angikubingelele mbukelo wakho emsakato eSwatini TV. Themkosi Mbuyiswa kubingelela mbukeli. Sihlelo lakho lithanza kakhulu lithini libandla. Hlelo lembukela khona sibakhona nebafundisi isikhulumisa indaba lethinza inkolo noma ke isihloko nje mbukeli lesikhethako ukuthi hayi asesikhulumise lamuhla. Inhloso yethu mbukeli ukuthi lapho ekhaya wena usitakale ngetindzaba sitkhulumisa ngalapha emsakatweni. Ngiyalanza ke bafundisi ngilanzeke noma ke bani abaceceshekile ngato indzaba tetenkolo bese ke siyasidzingiza lesihloko mbukeli siyasikhulumisa nabo bafundisi sithathe thuba ngembukele ngikubonge lapho ekhaya la sibukela khona ngibabona kutse kusigujana ku DStv ngithi nje sanibonane emakhaya sikhona na ku YouTube siyatholakala kana ku Facebook sikhona na ku WhatsApp siyatholakala ngale kwaloko mbukeli njengoba sikuye nje umnyaka lomusha kunxusa bababe bafundisi ukuthi abawuthinze umsakato basithinze sitakhona ukuthi singene sisebenze njengoba vele sokuqalile umnyaka ngale kwaloko ke sikhulumisa yona indzaba esikhulumisa ngayo ivikile liphelile indzaba yama New Year resolutions but lamuhla ke siyibuka ne reality siyayibuka nje babukeli indzaba njengaleyo ngale kaloko ke just a quick recap ukuthi besikhuluma ngane evikini liphelile bafundisi bami ke bayithinzile indzaba yekuthi New Year resolutions ma goals loba nako nje nakusuka umnyaka ukuthi hayi njengoma ke kusuka lo mnyaka ngifise ku-achieve naku nakufika December ngibe sengu-achievile tinto njengaleto ke babukele emakhaya nebumcoka bako ke ukuthi kumcoka phela ukuthi uthi ungumuntu uphila ube nawo ema goals akho nje lotibekela wona ungaphili nje kuse kuvuke udle besiphinze ulale kodwa ayibiba nje ngumuntu loba na nema goals empilweni ngale kaloko ke bafundisa ngithatha lethuba ngiphinze nginivusele nginemukele ehlelweni lethu lamuhla ukhona umfundisi la umpostoli Khulani wakamamba usuka eCorporation ebandleni lase Christ Assembly Ministries International yakahamba yedwana umfundisi uhamba na Prophet Gift wakashonge usuka eSiphocosini ebandleni Light of Jesus lapha eSiphocosini angithathe lethuba ke ngiqale ngivusele wena Timanza. Siyavusela kakhulu babe Mbuyisa sivusela kakhulu nembukele ekhaya eminyakeni lomusha lesiphima thuba lamasha. Amen. Ngiyacela kuvusela Nkosi. Siyavusela Mbuyisa sivusele mbukele ekhaya egameni lika Jesu eminyakeni lomusha. Amen. Bese ngivele sengichazile indzaba abafundisi savele sayihlatiya ngayiveta ukuthi sikhuluma ngani. Esikhatsini esiningi abafundisi esikhatsini esifana nalesi sekucala kweminyaka isikhathi la khona sinibona khona emfundisi Mamba nje masathi ukuthi niba prophet nini nibona ngale la singaboni khona isikhathi la khona sibona khona nisiprofeta ngetindzaba ke ngiyawubekisa ngemishado ngibona umshado kuwe ngibona imoto ngibona ini lenisiprofeta kona umsebenzi awucasha wona kulomnyaka but ukhanzela kwekuthi start sifika le December soloko ngide imoto soloko ngide indlu noma likhaya soloko ngide umfati lenithe ngibona ngithatha umfati kubangwa yini lokho mfundisi kahle ngikhuluma nani ba prophet nasi ivese amaswati siyafisa lokukwati letinto leti cause nini operate ama office ndasetulu kakhulu. Siyabonga kakhulu Mbuyisa uqinisile vele ukuthi kunema declarations lesuwendako futhi asiwendi nakuqala umnyaka kuphela but throughout the year we make declarations, prophetic declarations and lama declarations kubese kuba kulomuntu ngoba ifaith level yethu ayifanani. Okay. Yes, so ngokunye lekufuna siku understand lo ukuthi the man of God can declare, prophesy over your life. Athi ubona umshado. Yes, but ke uma usoyitholile leyo prophetic word ungabese uya relax phela na. Lento lena it's a fight. You need to go and pray. The Bible lithi Ephesians 6:12 asilwi we are not fighting against flesh and blood but isilwa principalities and powers, spiritual wickedness in high places. So we are fighting here. So kunesitha lesifuna ukuthi le live lingaphumelele empilweni yakho. So wena une role to play after lo prophet iseka declareile. That's why I'm saying you need
Number 1, be sure ukuthi usizisiwe umamukele Jesu, you are born again. Okay. 2, you are living a holy life. Okay. 3, we are phila a prayerful life. Okay. Uyaqhubeka uyahlanganyela. Okay. Uyaqhubeka Mbuyisa uyakhipha kweshumi. Oh, You, yeah. you, Yeah. you don't neglect your responsibilities. Ngekuthi nje wena so prophet ukuthi utawushada. And then you go around uphila impilo sinome kanjani. Ugathe umshado. Ugathe nje umshado utawehla from heaven. You need to position yourself manje wena ukuthi be planted. Lithi iBhayibheli labo labahlanyelwe endlini yasimakade they shall flourish. Be planted. Be faithful where you are. Lisibusiso sitakukhanza endleleni, sitakukhanza noma kanjani ngeke sikugeje Mbuyisa. Okay, ngiyabonga kakhulu mfundisi. Prophet Shongwe, nayi lenzaba ukhulumile la ngayitolo nje bekulisonto. Angikwathi lokuthi ubukhulumile elingayo but nje ngiyacabanga lokuthi bakhona lo bashelile ngemshado. Receive your car, receive your marriage. So nangu lo mzalwane so igadzile lento. Umprofeti phela lamethembako so ikhulumile le naye wayibambe emoyeni uze uyaphela kumnyaka mhlambe kuphele wesibili kuphele wesithathu so lokho lo muntu kude ne sign leshoko nje ukuthi hayi impela ngila ushada la Uteka yona Mbuyisa uyadubuta umbukele ekhaya uthi le ntfo sebangiprophet yona ayendeki ngayo kunjalo baba tiningi timvo letenta ukuthi siprofeto sigcine singakendeki. Okay. So kubekile incebo yaNkulunkulu ukuthi number 1 ukukholwe lokulotshelwa khona. Lithi iBhayibheli kholani baprofeti indase niyaphumelela. Okay. Kwesibili uma uprofeto kufana nemvuloniko etalizembe you use prophecy as a weapon. Okay. Uthi Paul kuTimotheu ngikhumbula ti prophet lo waprofetwa ngato sebenzisa tona kulwa impilo enhle yabo. So umzalwane ekhaya ukha ukuthi lo munye ugadza ukuthi bathi sengawushada soyahlala kanzi kufuna sukume phasi athi mina njengoba kuthithe ngiyoshada ngosi lokhu lesekwenteka manje akusasiko ufuna sukume phasi ikhuluma inceka kaNkulunkulu ukuthi ufuna athandaze emetukwaleli valisebenze njengeweapon nekwekuthi there is a part to play ku prophecy awuyigathi nje uNkulunkulu wakwakhuluma ligama Genesis 13:14 wathi Abraham situkulwane sakho siyohlala 400 years phase ebugcila uNkulunkulu ayimprofeti lo senyameni kodwa bahlala 430 years singathi uNkulunkulu ubeke eteni liqiniso uneliqiniso nedi lo uNkulunkulu ebeka ama trust for the freedom of the people wazama kuyenda lemvu ngetikhwepha uyabona wabulala umGibhithe kanti so delay lesikhathi okay. Ngiyabonga kakhulu mfundisi iyevakala babukele emakhaya indzaba lena leshisayo indzaba lena lesingakukwe ukuthi uNkulunkulu asembulele kito lendzaba leti njengale bachaza yona abafundisi indzaba ya Dodi Prophet lesithola kakhulu naqala yona iminyaka besithi khanze nathi sesi expect lokukhulu kakhulu siyabuya mbuke Jacob Tilo hlala nathi ungahamba. Mbukeli sithatha kule msakazo wakho eSwatini TV sikhulumisa indzaba lapha mbukeli ye New Year resolutions nema realities ngoma siyathi ukuthi ikhona lento le reality la kulento lesuka sikhuluma ngayo njengoba sithi thina siyayifuna kungenteka vele mfundisi sigcina singakayitholi lento lengiyibhalile ukuthi yathi kulomnyaka ngiyayifuna na into nayo bese kutasa kwenteka le reality la kiyo so mfundisi ngabe vele umbukeli angadisena kanjani kwekuthi le livi leli lalomnyaka lona lomnyaka lomusha lalikhulumile noma umfundisi noma anyone lalikhulumile is from God ukhulumile wathi wena lomnyaka utoba millionaire ngadisena kanjani nje mina ngingumzalwane ngithi hayi no le live leli qhamuka kaNkulunkulu vele ngingaba yini millionaire nje mina ngiyabekisa ukuthi ngisede ngisho ema1000 sengifika sengiya kubo million mfundisi cabanga ukuthi uNkulunkulu akakhuluma asebenzisa inceke yakhe
Kuyindlela kuyidiscern ukuthi le live uNkulunkulu now you have the Holy Spirit unamoya loyingcwele nawo as prophetic kubantu labangakholwa siprofeta kubantu labasinzisiwe labagcwele live nabo labagcwele namoya kaNkulunkulu. So the Holy Spirit most of the time makhuluma akavami inceke kaNkulunkulu ukukhuluma into lensha. Okay. Lento nangabe ikhona kaNkulunkulu has been putting le burden nala kuwe. Le live by the time nomprofeta sekuyaconfirmeka ukuthi surely God has been speaking to me. Mhlambe bekakhuluma ngemaphupho, mhlambe bekakhuluma ngemicabango there's something that mhlambe bekungihlupha nje ukuthi angithandaze along these lines. Kanti God is speaking. So ngithi ke spirit of discernment ikona kumcoka lokuthi sibe nale gift of discernment. Ikhona kuhlola le mimoya ukuthi lona lo awuprofetheli kujabulisa umuntu. Okay. Uprofeta ngoba uvile kuNkulunkulu. That's why nje angiwathanzi nama statements buyiselathi when I see your face I will prophesy because lento ayicontrolwa ngimi. Ningaba ngi5 uNkulunkulu akhulume namunye. Okay. Labanye bajike ngithi I have to be honest njengemprofeta ngokuthi kude live la nginike lona uNkulunkulu. Bajike abantu Bajike ngithi today angilitholi le live ngoba uma ngidalikhuluma kanzi uNkulunkulu akalikhulumi. Then ngeke lendeke le live because uthi kuJeremiah chapter 1 uthi uyini lo ibonako Jeremiah uthi I see ngibona a branch of an almond tree. Uthi ke ubone kahle Jeremiah ngoba I am ready mina to perform le live. Lolo wenda le live libe fulfilled le performeke it is God. Mina my is to see and to declare it. Okay. But the one who will make the word be fulfilled in your life it is God. So imagine ke mbuyisa nangikhuluma le live la kuwe kanti uNkulunkulu akangitshela ukuthi ukhona abaprofeti Jeremiah waba rebuke ukuthi ba prophet kanti angabathuma. True. Oh, okay. Yes. True. Very true. Okay. You can prophesy ukhulume kanti uNkulunkulu akasho. Akasho sigula uNkulunkulu. Nguwe lo uyangifisela lokuhle. Ngiyayibonga mfundisi. Ngiyayijabulela le ngoma vele uyokhanza ukuthi kukunenge mfundisi eshongwe ukuthi bafundisi bakufisele nje yaliqinile bese kungathi iqhamuka kaNkulunkulu message so ngilento lekudisela lesikhuluma ngayo leyo ukuthi na umzalwane ungathi khanzi confusion so uyathi mfundisi mani wangibangela ipressure lana uthi mina ngifunda uhamba ngeMercedes Nkosi yami but ke angihluleka ngisho ukuafforda imoto lencane mfundisi mhlambe kwengeda nginako uncika uNkulunkulu lecetha ukukhuluma ngako kudisena nje live la uNkulunkulu lelichamuka kumprofeti aliletha empilweni yami bambuyisa utika yona babemamba ukuthi masprofeta abantu labakholwako laba namoncwele labathi Roma 8:16 moya wethu vumelana moya wakhe kufuna kube neconfirmation of the spirit la ngekhathi nakakhuluma lo mvu akavamisi nje bachazile kukhuluma imvo lensha uNkulunkulu uvamise ukukhuluma imvo lebeyasola ukukhuluma ngemaphupho mhlambe ngetindlela ezihlukahlukene ngase sikhathi ke uNkulunkulu ubuka lokho ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kuthula uthi lo muntu ngesikhathi akhuluma is it bringing peace, does it fit the character of God yini ukuthi vele ngiba nekuthula yini ngalokho la kushoko nekuthi uJesu is Jesus glorified ngaleyo prophecy njoba chazela inceka ngokuthi kuyenteka ukha ukuthi umvu aka Jeremiah 23:21 uthi laba prophet sebaprofetile ngingakasho lutho lo Kings 22 uthiwa laba 400 baprofeta ukuthi beyowina kani Mika weta nesprofet athi ngidawushona kulokushiwo nguNkulunkulu so kuyenteka ukuthi kube difiso so let discernment is very important ube nale confirmation in the heart ube nale peace nakakhuluma uve ukuthi uNkulunkulu utawudumiseka kanjani ngalesi prophet nokuthi kuya align neBhayibheli because uNkulunkulu ngeke asho something ngemlomo bese iphambana ngalokubhala because isizulu lemhlaba kuyendlula but live lakhe ngeke lendlula ngicela nje ukubuyisa kungeke prophecy must do three things. Number one, it must edify and comfort and exhort.
True. Okay. iProphecy letawufike iqabanise nemkakho ayibuye uNkulunkulu Iqiniso. usho lokho Iqiniso, lahlelwe that's true. Okay. iProphecy letawuletha umsindo idivision njengoba khuluma ngepeace letawuletha kucabana nekunukana ukuthi wena uloya ngibani Yes. this is not asibo ba prophet baloko True. Okay. we are prophesying to build you uthi kunelverse lithi praying nithandaze in the spirit nithi build ngekukholweni kwenu praying and edifying yourself in the spirit Yeah. lokho ukuthi ngoba nas prophet ngamaya kaNkulunkulu Okay. injongo yaNkulunkulu is to build you in the most holy faith noma ngabe lento isekhashane nawe Okay. uNkulunkulu ubuilda le capacity ukuthi ube ready for what is coming lokuthi kuthatha iminyaka lemingaki 3 years 2 years 4 years or uyaphela lo mnyaka don't be discouraged if it is God that spoke to you uNkulunkulu beka kubuilda kulungiselela to be ready for that season that is coming in your life. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi kuyichaza bengifuna ukuthi singene kunako ukuthi ngabe vele kunebungodi kangakanani ncika kaNkulunkulu ukuthi naku uNkulunkulu bekakuthumela iveless prophetho kimi then wa release ngase mina ngisalikholwa noma ngase angisalendi ngisho kanjalo because kunebantu labanenge nje njengoba kuqala nje umnyaka mhlambe senwarizile emaverse prophet but lo muntu anga action yena wathena hayi mina angeke mina ngitshele bomfundisi Shonga bomfundisi Mama hayi mina ngikathe mhlambe kuva ngababo wami lengimbona ku TV ngiyabekisa lengibukela le bo America ngiyabekisa phesheya kwetilwandle ngeke ngive ngana umuntu nangu lokudutane nami la ngabe kuyingodi kangakanani lokudinaya lawo mavi aleyo prophet kusebenza kwaNkulunkulu akusi complicated kulula uthi ngiyonivusela umprofeti ukuphakathi kwenu so sikhathi lesiningi kure ukuthi akhulume ngemlokhashana okay uNkulunkulu ukhuluma nganangilamvuse phambi kwakho ukhuluma nganaba labadude kwakho lokufuna ubakholwe nethi inkinga yalelo office lemprofeti abadi ngendlela logadze ngayo awu imagine nje usakhamiti saseNinive niya maybe use beach niyajabula nemndeni wakho ubona umuntu ukhafulwa inhlandi uthi that says the Lord kwakona lokho kutaka affect uthi awu lo mfu akede nangemkhumbi ngoma ngendiza uta ngesisenhlandi beta ngendlela because you need faith to discern them uyabona lo mfati wemshunemi kuthiwa bekahlala endlula Elijah ithi iBhayibheli wevala ngekhathi lo mfati lobeka seOkhemandi emini ngenxa ukuthi usaba emabafati uthethe emadodza abo nakafika Jesu bathi basakhuluma wathi ngivala ngekhathi ukuthi ungumprofeti so kumcwa ukuthi makhuluma umprofeti umkholwe because ngesikhathi ungamkholwa God does not force himself on you. You need to believe his word. Even salvation angeke ifike nje. You have to believe in your heart first. Amen. 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 Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mhlambe kwengeda ncika kaNkulunkulu. Uteka yona mfundisi Shongwe 2 Chronicles 20:20 uthi kholwane uNkulunkulu ndawusimamiswa and believe in his prophets you shall prosper. Okay. Lokho ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi simkholwe yena. But uyafuna nokuthi sibakholwe ba prophet bakhe. Okay. So ngesikhathi wena so ngasa uyendi that prophetic instruction mhlambe lo niketwe yona lesikholelwa ukuthi iqhamuka from the spirit of the Lord and njengoba ashito nasho ukuthi it cannot angeke iziphambane nelevu laNkulunkulu angeke uNkulunkulu nangabe kuNkulunkulu the standard is the word yaNkulunkulu so kuyingodi kakhulu ke kungalaleli ilevu laNkulunkulu siyati eBhayibhelini we can quote many verses ukuthi bantu abangalalela uNkulunkulu bagcina la kuphi kugcina sekukabi you have to, until you obey that word le tintfo letikhulunyiwe over your life will be hanging like hanging fruits over your life but ungakhona kuwadla lama fruits are hanging alangetu andiza lati kwakho but you can't access because believing the man of God and God will give you access ukuthi uthole le tinto
lebe kusolo kukhulunywa ngathi Amen. 27 likamoya. Amen. Yabakhulu mfundisi. Mbukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala la bayichaza indzaba nje masikhuluma ngama New Year resolutions ukuthi laba prophets baNkulunkulu ufune vele sibakholwe ngoba bakutshela ngetinto lekufune wena ugcine uthi sivile. Siyabuya mbukele Jack into lohlala nathi ungahambi. Sehleleni lakho mbukeli lithini libandla ngiyakwamukela mbukeli singavula umsakado wakho eSwatini TV sikhulumisa nje mbukeli indzaba yema New Year resolutions phindze futhi sibuke nereality ngoma phela siyati mbukeli kwekuthi thina siyaplana bese uNkulunkulu nguye lophumelelisayo ungendeka lokuthi into uyiplanile igcine ingahambi ngendlela ofisa ngayo wena but ngalewo asisho ukuthi lahla lithemba phela mfundisi ngabe vele na nje masikhuluma ngekuthi ilungiselela ngabe singatilungiselela kanjani kuze sincobe kuna ngumnyaka nangu wa 2025 ubude indzaba lemcoka bebembuyisa I've discovered ukuthi people don't really give themselves time to pray. Okay. Indlela lesingati misela ngayo Jesu angakaqala iministry yakhe lithi iBhayibheli separated time for 40 days and 40 nights ayofuna abusoba uNkulunkulu. Okay. Jeremiah chapter 10 verse 21 twa labaholi bethu badilima abakabufuni busoba uNkulunkulu ngakho ngeke baphumelele. So kuthiwa uzasa afuna simakathe uNkulunkulu wami into aphumelela indlela esingadilungisela ngayo utinika isikhathi lesanele ekufundzeni livi nasekuthandazeni nekuthi usethe ema goals impilo ayitendakaleli nje njenga sensimini ngeke ukuthi ayi ngidawuvuna ungakahlanyeli usethe ema goals ngifise naku nanaku bese ithi iBhayibheli the expectation of the righteous will not be cut off so akagathi umlalela sethe ema goals athandaze even more. Ngiyabonga kakhulu mfundisi kwengeda kunaka ukuthi umuntu angatilungiselela kanjani kulomnyaka Ku 2025 kunengeke sikucethe mbuyisa lokufanele ukuthi kungakusita ukuthi uphumelela. Njalo baba. Number 1 is commitment. That's true. Whatsoever we are involved lokwendako dimisele. Whether unemsebenzi wendako ebandleni noma unomsebenzi wendako your business yakho whatsoever lokwendako commitment is very key. And with number 2 boldness. True. Lokunye lokusibambile tinto tento tangendekise kwesaba sigcwele fear. With fear of starting a family. Wow. Fear of starting something lathi uNkulunkulu yende but wesaba ukuthi ngidawuhluleka. Moya wesitha lo vimba abantu we postpone tinto ukuthi so long ngindawo nakulomnyaka hayi ngidabona kulomnyaka lo dawu you keep on postponing kanti isikhathi is not on your side sengagcina ke ngekuthi bese uyakholwa faith ngeke ngikubale konke njengoba sitho ukuthi kunenge you need faith kuphumelele empilweni. Amen. Yonke into isebenta ngekukholwa ngaphandle kwekukholwa ngeke sesimjabulise uNkulunkulu usho njalo Hebrews 11:6 uthi for without faith it's impossible to please God. Now ufuna kujabulisa uNkulunkulu 2025 bani umuntu ohamba ngekukholwa empilweni yakho. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyafisa ebafundisi bami sifike emaphethelweni elihlelo lethu but ke sisafike emaphethelweni mfundisi ngiyafisa sike sinake na ingcingwane nayo lethi bazalwane noma ke sive nje sonke sesiphelelwa ngemandla elikakhulu kuba prophet na kusho kanjalo umfundisi ngekuthi ba prophet bakhuluma tinto lethi gcine vele tigcine kungakendeki mhlambe nje just to give them an insight mfundisi kwekuthi i-office li-operator njani leli office because letinye tinto mina nje na ungitshela tinto nyana ngikathe ukuthi tibe tendekile lamuhla nomunye uthi noma next week noma in a month noma ngeminyakeni ungathini lapho mfundisi bese soyavalelisa siyabonga kakhulu babembuyisa utenza balemcoka uNkulunkulu akasebenzi njenge magic ngakubeka kanjalo kunemehluko
uNkulunkulu even nalesipho sekwenta imimangaliso kuthiwa i-gift of working of miracles. Working lokusho ukuthi you have a part to play. So bantu bangabi discouraged, but after receiving a prophetic word, let them take responsibility and use that prophetic word as a weapon against the enemy. Nakafika sathana akusiko lokushiwo uNkulunkulu lokho ngiyakwala kuthi wahana nabacetha kumprofeta lithi iBhayibheli wayekela kuba munyu washiya phase emacubu wahleka wadla kudla mase uprofetiwe sukuma phasi uthi les propheto itasilinza basilinza bo Ana nendvodza yakhe balinze Jesu bathi ngeke sife kungakendeki lempo idzinga ingani fight for your prophecy ungavumeli sathana nje ehlenyuka nale Bible li prophecy kwalona ngelendeke ungakalwele kwasho kwathi ngemivimba lashona siphilisiwe so mawutohlala phasi uthi so ushido Jesu angiphili ngani you have to now declare the word back to God and against the enemy utobone ama results ngicela uvalelise mfundisi siyavalelisa kakhulu esiveni nakuwe babembuyisa sibafisela umnyaka lomuhle lonempumelelo uNkulunkulu ende konke labakuhlosile kuphumelele egameni lenkosi amen mfundisi Mamba mhlambe kwengeda kunako umfundisi la sakushido bese soyavalisa nawe siveni siyabonga bantu abangabi discouraged uNkulunkulu akasi umuntu qiniso Numbers 23 verse 19 it's God is not a man nor a son of man to change his mind can he say something and not do it lokusho ukuthi God cannot lie so when you need to believe God nangabe uNkulunkulu akukhulumile mina ngisholo ukuthi kutakwendeka not unless it was just an imagination of somebody but nangabe God has spoken no matter how long it takes no matter ukuthi bodokotela bathi 10 in nature ithini imvelo ithini Sarah wazama kwenda shortcut kwatalwa Ishmael wathi uNkulunkulu I have not changed live lami will be fulfilled uthi kuMalachi 1 verse 6 I am God I change it not athi Hebrews 13 verse 8 athi God nguye itolo Jesu nguye itolo namhla naphakade so the word of God will not change over your life 10 years 15 years whatever it takes if you stand in the right position know that the word of God will be finally fulfilled before you die in Jesus name ngicela kubonga kakhulu ehlelweni lithini libandla be blessed nga2025 nibe neminyaka lomuhle uNkulunkulu anihambele bazalwane don't get prophet declarewe at 2025 titakwendeke empilweni haleluya amen babukele emakhaya ke siyabonga kakhulu nathi sesimukele nje into tethu njengoba usuka umnyaka sekunetinto nathi lesivaka ukuthi hayi sesidimukele thathe lethuba ke mbukeli ngibonge abantu labadzala nje kusihlonipha lamhla sengumsakato ukuthi bebangeta lamhla e-studio betasisherishela na live le powerful kangaka nekusikhuthata nje basakhe emoyeni nekuthi ba prophet sichubeke sibathembe disebenta uNkulunkulu bathunywa uNkulunkulu kithi emavile batawakhuluma ataba ngilaqhamuka uNkulunkulu kwethu nje ukuthi sikhone kuba discern bese siba senzaweni lengiyo lekufune sibekiyo ngale lokho mbukela ngithemko simbuyisa ngithi shangathi uNkulunkulu wekuphila uNkulunkulu wemusa engathela umusa wakhe emakhaya aniphathe ngesandla sakhe nisale kahle nonke Sangwenya sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke